Ya chagwa kon dia ner go ndial do konten la wi mon me ngai ngwani yegje ko kwen bong ni kane rwai ni tlat ga je ko gwej ni shari ejen do bon shalo jege ngai ngwani jalat ga ti dialo tel ram dabo ngai ngwani anaran lena ni jegini je karado dien di je karan jegi ka bok bo shara me jege karan kon bo goraran ne ni jege video jege karan lingi jege jow jege karan therefore ti dial gore je baka discuss telemete chabe discuss ko de gor ko ngai ngwane baron kan dial meni jiraman tum ngai ngwane bo waden waji lo jaraman do dien betega mi jege bo ka jaramo mo jenta den ku shalo kuna le len ka je en wala goro bana rai ka kwi current ka Middle East specifically kam ji Palestine kan ji Israel mentatin mani wala goro ban right tin ta bu ko right tin ke je de tok shi gatiye kon tama kan ji Palestine o ngoter kan muno kan ite ngat kan ne wono ne ci ko du chaka kamun ci kan ji Palestine kan pankien kan mundien according to Quran kan ji Palestine tan kon riudien kan ji Arab Palestine wona ka Egypt wona ka Iran wona kan area ne tan tiega ji Israel kan diala wona ka Syria ngat kan Quran ka Quran ci goro ne amun Palestine mo a holy place for Jewish people ke for Israelite la ngat kan mi jira mala kon ko Quran di jek ka sura Al-Maida chapter 5 verse 21 di jogonen lat kano Moses ci Israel jogonen wane re mono mo shwa li jodun munu jen munu ko do kam ala mun Palestine mo na ke time dan net kan tok kon kan jim muslim di al net kan Quran men cha goro Quran goro ko kan tok di nyogo jogbo ka jen sura Al-Araf ka verse 7 ka chapter 1 ka ngade ka chapter 7 verse 137 net kana wona a holy place for Jewish people kusino why amudlel kan mula tero ka jika ka ngai kana na halaka makamo ke kut kama ko Iran ejene be Israel be Iras be wik munu wandan ka ji Iran kan dial ka muslim ni rudien power ta moment tena kum shol gane kum ko dala ka muslim ni kuma la kon kanin bible mo ne why ngu tama chale ci ko oppose na religion dien the major disadvantage ko ne jin chu pek de wi kan mu dungra mu dong mi she duno gor bible le dundu Sienen en ngay kon kan Abrahamic religion chol kon te Abrahamic religion e Judaism ke Christianity ke Islam chol ka Abrahamic religion ko rudien kel bega ko wud mushal Abraham ke religion ni am Judaism chol gor Christianity chol gor Islam kan bong reality nyodo ka bo radian onan ngairane kana bon kana so ka religion me chi Christianity ngad kana onan bekarar ka Judaism ko again wokan prophecy inshallah Isaiah ono take a gan ma badab ma ba chole Emmanuel ma be Jewish bin jaga lor in the future ka ba malno a Christian agent Jesus mishalar Isaiah agent adab a Jewish tela jite Judaism akane Jesus che criteria ni ramishalat Isaiah che gatiang ko ramishalat Isaiah ramaran
ma ba dab cheng ma virgin ko dab kara ne cheng virgin une no dab virgin particular ne te ko ne jido de sha dem la prophecy e fit ko de julari Jesus ko dab virgin there were many virgin to damna she Mary ko medan therefore and a mo chief fit enyok Jesus kind of been a king ta ne ka ne king ta wo be Jewish baga no baga rol wi mon ko ne jiga de pintin ke Israel baga mat gwakel but liu kana ka mat gwakel arama mo ja wodi ta wo ba mal no but Jesus liu kana mal no Jews jiga de pin nyok modern ta yete kana yana wal tan ko rutin up to date which is I agree with their argument alaw Christian on kanije ko dob kan ngade religion dien ni Christianity ko dob kan ka Judaism ku kan le nyodon ne therefore me shala da Isaiah gen tekane the same tab nyogo repeat kan ji Islam kane men chagor ka John upcher me John choko well one but let me check here. Yeah, John Sugar well one Beth well the worker well bucket. A can make Jesus Arabe Jakachum Ramamoy Jen Mohammed. To show that on an Mesha Lark, and a more directly know that can Islam can book den Christianity Bible. You can follow it, you cannot go ken. You can't we can show and Jesus your coat, you can go in a more room by question to one no. Go how they could dab, they could not, the only kind of pelican be large or profit. You can show the visual boys. Allow know the Jew and religionity, Becca Kel, the main root ke offspring dian Kelu, a Judaism. Who can do near Bana Martin? The Roman Empire, she got do near Martin, yet he can wake up, Bogate, you can wake up Jews, the Muslim nation, do near Martin, you can wake up Bible, you can wait. A Jambendiano. Therefore, no matter disadvantage ko jin mu store ram dong mu yekan wam shedu no gorton bi leli dundu again phase ji Palestine am right now ji Palestine ji ka bok Jewish Michigan dunian gor ji kana wakan ji kana leli jen shi alquran ji kana won go yekene dit batete kan galong ti kan remain di kana palta antama again they are fighting their book Kodi book dia lare je munu me chakam Israel kodi kan ke ni jaga Bible Quran ko jaga Bible ko jaga Torah jantan shala bak religion and Torah gwar ke ni je a fairy tale dung Jewish la book lang ne ken mi kana gor medan e dundien ko chaga jig dunien ji kana gor formally go take document take information to go chaga yo kana kane te goro big religion ba create ko religion dia la ko kena ba apel na ben religion kel ci jero mané yo kan ji kana gor yi kana ni kena mat gana tin gana mat tin ni kana woy ci kana leli ci kana gor ga kan woy mi cha kam ke ko ci arab ñoko jien ne Muhammad ci bu ñoo jien ci kan Bible ñoo kan yi kan goro gwaay kan ta woy kan woy kan ta mat kan tin kan no kan woy me cha kam ka la cha ngunu Gabriel cha jaka la look kan dial kan gwadang do ti kan roy ko the same code come ka different information ko mi jini wi ko Quran ta la de kan ten la Bible ke judian gwel jini wi ka Torah la ka Judaism tella de gane tella Bible ka tella ngadi ka Quran ka different ka so the source of information from the same one God which is me jiram le du de ngaji rek jatin ka kan bong to therefore no mo jin disadvantage ko jin chum du ram dong sho gor si ji Jewish medan gor kan bu mo ko de to legalize the ownership kala ne to ko len edung Kanan edung ji Palestine si dundien you can go on go gwando na meda ni cha ichi ko jogo ji ni te mun ba kam gwa mi mun mo ba ya mundu ko chio kan war mo gor kan mun bar
de kan shulara te gwando nda wudi shale la jor ta jo ko medan o jene te mun bo kami munu mo mun du ne de tin kan di al bi ko joj bi kan nak bu mutete te nywan ajanta jo ale shi juice dunian gorko je ko ja ko pot tu ngudi te nywan ti kan kala ko buktien ja yu ba kan kan de konte goro become modified because religion become their source of their tool to dominate other human being. And that is a problem. And the same Palestinian intermittent quite displaced and nakadong they expect on an it be justice but ben ka point Allah couldn't she can ichi munu mo she come Israel. It be justice no. They are misleading themselves up to date. Can it don't be justice but ben ka could be halaba could be justice no. La ja ne kwa ka displace can settle in yin Israel and kon ran sholo bu could be justice be mun. Kajen ko ngat kan ichi munu she come ne to. Therefore jin choose to ram do din chuje kan bang. Kon ye gor ngu be ku benefit no. Talk you she talk the talk on the ala gore bang. Therefore miti mingi jitin rem ngai du bi me la debo bi la de mulo jini je bi loj ke bi la ka comment section gwamu. Yeah, thank you.